Ka jingki palo jong kasan hima sima hapo ka jala Meghalaya ka tangya piteng na ka jingmi bat ka jinglei penyeso jong kinong ilam na ka wei ka party sya ka wei pat bat ya ka ni lasaki ya ka jing penyang buram jong ka United Democratic Party Riboy district ya kinong ilam jong kiseng boper ki khat prangut kinong ilam na kiseng san pathai boper jong ka mahoti ka tonsi kata kenthop na ka party NPP MCPC bat ka PDF harengkat ki sausan ngut kinong kerjaan ki lawan ban penyeso ya ladi sya ka party UDP menta ka sni ka atsau trik rumpang ya kini la priang sobha ki daw presiden ka UDP Riboy district uba dan bok Camden harengkat ka general lang vice president ka UDP central body uba Alan Tridhar working president uba don sumer bat ujong secretary ka Riboy uba Michael Karhunai lembat kiwe kinong ilam ka party UDP haba kran ha ka jelang nakaliang jong kitei kinong ilam ki balawan men penyeso iladi ka party UDP kilapan pau ba ka jingwan men penyeso ka jongki syakatai ka party ka long biklai i ba ka tai ka seng ka don ka jingkermen kalawai bat ka menor ke bansawan namar ba ka dei ka party ka bayda yurit pai ukup siliang usam siliang na kaliang jong ba Alan Tridhar haba kran ha ka tai ka jelang ulong ba ka party UDP ka dei ka party jong so ka jing persang jong kinong ilam ki ba shwa ban penteli ya jai ban reu lengba ka ni ka seng ka jingwan penyeso jong ni na ki party baper kum na ka MCPC kum na ka NPP bat na ka kongres nga bat na ka PDF nga taray ba ka jinjob na ka banta ka thong kata ka degi jingermen insa siyam sisya ya kata bat nganu penjerong hagini ka por henry kalong ba ka jingwan ban penyeso siya ka UDP ka day halor ka nung rim ka bangahi siman ngayo iba ka party UDP kadai ka jingkermen siya ka laway bat ka menor ka bantang namar ngitip siya ba kadai kata ka party kabayada yangi uripa ukup siliang usap siliang hakapri cumang utara namar kumbancuang ini ke kongres kedai na Delhi ke BJP na Nagpur ke TMC na Kolkata ke NPP ke Tenrai Jungka de na Manipur kadai kini hindi babeng bako iki habag niyong the National Party ki hapet tang ya kawai gejela hindi bon gejela hapo kani kari India kadba kaseng trairi ke UDP kam korbar lagi kam ki jam jongki wei pat jela andre ka bu hapo dono ku mensim jongka tam da benta ki trairi ki trai muluk ki basong basa hangni hapo kejela Meghalaya betul ade ke por ba baro kin phaikmat betul longi kunta haki benta ki baper jong jela ba boro menta ki la phaikmat sya kaseng trairi kaseng UDP ka bala mipli kum ka ong men hakani men kam haswa ka badai kaseng ka bayai budin ya ka nongrim jong kaseng ka wanra ya kani ka jela ka bai ka jongi di kerpat di mesin maskuret hamtame ipi ki badang gondrong banilong kitkat ki bopura jong di kaseng ka bi jogi banra hay gani khubwa sya kisnong ki thau jong ki si jakatre jakata jogi papin sapyang gani khubwa basan phus nem la kanthi padhaju ko pot pet ko komlong man kasengsa kada hagari India hi brokoy ato kamla dei ko pot bagin ailat no saya kaseng badai ke jong lajong ngila shimi pi kumgi traye kumgi men gi para kumgi po yi posam kumgi ni gi kong kumgi kmi gi pa mo da ko we ge ji thmu ha ge jo ka no rim sha ge jo ka thong kata ko long bang ni kwa ban pen pau ban pen singa ho pi ha ge ne ka po tenang ni shakmat ngini tre rangka kamahoti konsumsi bat kiwi ru hapo jong Riboy district ka UDP
Hakini kisdem kibala lek no. Hadu mentang ngilap no ngimdon no mikmatsyo. Lagalong hak district council, lani hak state legislative assembly. Henry nang ni syakma. Kito kibala lek kaman elek madidepsto. Henry kebansawan pat ni hapa ni berkatmai. Bagi don gajing kermen, lambang kene gajiwan panin soalang dijongpi, mo kalawe jong ke UDP, lagalong hak mau di konsumsi, lani hak riba district. Pada kecil lah berakui kadon kalau wei kebat dap jingkemen kalau wei kebat pernai bat kumjuru kalau wei kabala ya kaban le ie na kebentang kecing angnut ba kecing kemen nanti jong kari ba kejak benre kecing